Hajde da o pristanku razmišljamo kao o izlasku na kafu. Jesi li za kafu? Pitao je samouvjereno. Ipak rekla je ne. To ne znači da si pogriješio što si je pitao da li je za kafu. Možda drugi put pristane, ali sada je rekla ne. I ti ćeš ovaj put preskočiti kafu i otići igrati fudbal sa društvom ili gledati film. Ali definitivno je nećeš tjerati da pije kafu, jer ona je rekla da ne želi kafu, a ne uvijek znači ne. Zatekao si se u neobičnoj situaciji. Prvo je rekla da želi na kafu, ali dok ste išli do kafića, ona se predomislila. Iako si se radovao ovom sastanku, ona je u međuvremenu rekla da ipak ne želi na kafu. A ne uvijek znači ne. Možda joj se ne sviđa kafić u koji ste krenuli. Razlog svakako nije bitan. Bitno je da je to njen izbor i to je okej. Bio si toliko siguran da ćete otići na kafu da si mislio preskočiti da je pitaš hoće li na kafu. A ne. Kako god da se obukla, to nema veze sa tim da li ide na kafu ili ne. Moraš je pitati da li je za kafu. Ne možeš je natjerati da ide s tobom na kafu. Možda ona ima svoje planove. Na primjer da ode u kino, a ne s tobom na kafu. Ukoliko je osoba bez svijesti, nije budna, bilo bi besmisleno da je uopšte zoveš na kafu, jer osoba koja je bez svijesti ti ne može ni odgovoriti na pitanje, a kamoli piti kafu. Zato zaboravite na kafu i ukoliko je potrebno, pomozite osobi koja je u nesvjesnom stanju i pobrinite se da je nesigurno. I iako si u vezi ili u braku sa osobom s kojom inače piješ kafu, uvijek je moraš pitati da li je raspoložena za kafu. Svoju partnericu ne možeš prisiliti da pije kafu kada se i tebi pije. Pristala je na poziv na kafu. Otišli ste na kafu, na mjesto koje oboje volite i zajedno ste uživali u njenom mirisu i okusu. Pa zar nije super kada kafu ispijaš sa osobom koja želi da je pije s tobom u isto vrijeme kad i ti? Bilo da je u pitanju seksualni odnos ili izlazak na kafu, uvijek nam treba pristanak druge osobe.